Vrlo dobra ideja, evo prilike za Vifera, Vifer, sam je tamo Malen, 1:0! 34. minut, prvi pravi ozbiljan napad Holandije, prva velika šansa i odmah vodi. Evo za Vifera prilike, Vifer, ovo je jako opasno, Malen je na šutu, Malen je, vodi Nizozemska, izigrali su nas ovdje, prebrojali. Penal za Hrvatsku. Kramarić i Bajlov, Kramarić po sredini gola, 1:1, 55. minut. Kramarić, tako je, vraćamo se, imamo 1:1 na Dekujpu. Ivanušec u sredinu, preokret. 2:1 vodi Hrvatska. Dumfries uzima Nušeca, ide lopta, ide i pogodak je! Hrvatska vodi 2:1! Mario Pošalej! Tu prilika za Langa! 2:2! 96. minut! Lang! Idemo u produžetke, u posljednjim momentima Holandija dolazi do izjednačenja. Van Dijk, evo prilike, evo pogotka, pa je li moguće? Petković, vodi Hrvatska 3:2. I potegnuti Bruno Petković! Sada Modrić u 116. Modrić ili Bajlov, Modrić pogađa. 4:2 vodi Hrvatska. Kramarića nije pročitao, idemo kapetane, Modrić, tako je! 4:2, Hrvatska je koračić do finala Lige nacija, do drugog velikog finala u svojoj nogometnoj povijesti.